Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana. Inkulu indaba laphana wey'ngane zakwethu. Kunesimanga esenzekile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu bey'buza ukuthi kwenzakalani-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngenkathi bebona ungizwe elifake lonke ikhanda emotweni yabothibela behleka kumnandi laphana wey'ngane zakwethu. Kodwa kwesinye isikhathi sike sizwe laphana ey'nkundleni zokuxhumana bencofana ubone ukuthi sengazuthi kunempi ekhona laphana wey'ngane zakwethu. Lesa senzo esenziwe ungizwe wey'ngane zakwethu laphana uma kufika uKhuzani esondele emotweni zakhe ekhulume namakhitangoma-ke kuhlekwe kube mnandi. Kuveze nje elinye isayidi laphana likangizwe wey'ngane zakwethu ukuthi konke lokho kusuke akukhuluma lapha ey'nkundleni zokuxhumana kusuke kuwumdlalo loyana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.